lama অবস্থা নাই দি আসে কষ্ট কে মা ফাইলেখা সান্তের বাজার সাব ডিভিশননি জুলাই বারি ব্লক কায়ারাম পারা কয়ফাংনি বীরমণি ত্রিপুরা ব তিন প্রায় 15 दिन কাহাই ল্যান্ডস্লাইড ডকলাই থৈমানি ইয়াগুলো বনি মাংকা থৈমানিয়া আবনো তৈচিনি করবুক প্রেস ক্লাব রক চুবানানি হেनै বা খুरै কারিনানি হেनै मा फाइलाय जामानि के दिनैबाय चिनि करबुक प्रेस क्लाब रो फाइमानि 3 दिन ओंखा थेवा ताक जराबनि डेड बडि कारि मानिखौ थैनाय बीरमणि त्रिपुरानि बेहिक अदिनि त्रिपुरा तिनि मांका थैमानिया फनो बेकरें कंसा फनु बेहनै सामाबाय दिनै जों सफैनो नांखा तै जोंरो खुरथानि व जोंनो गोबांमा लुकरनो Chubalai official staff from Karbook SDM office, the Karbook subdivision ni kubangma police processor ogosuna kubangma help khlajak, the Shantir Bazar ni team subdivision ni bo NDRF the fire service the medical the tiasa jawan ogosuna Chubalai khlai tong phaijak aro je chung manya sak jara rutungna hekha khurchana heni samani yagula ang Karbook press club ni organizing secretary Talkatal Tripura ang sakbai thangwa phaisa khojak tini chubachu chung busuk jora manya onirdisto kalno romai chung salchaya salnaya chung manya sak jora tongnai oro spot je jaga takhok chini takhokra biromoni Tripura ha tai ha ka khlai sinjage langma cholangmani bini mangkethniyo karinani chung manya sak jora saitongnai hemina chung tini yapri salaka oro chung chini Karbook press club ni jotono phaisa khojak President BK Tripura, Assistant Secretary Amardev Burma, the Dormendra Burma, Uday Tripura no Khwthui te bakobangma adang rok phaisa khoika chini oro Karbook press club ni Wngwi tini sopai salnai আছে কে বাগান রাবার বাগান নষ্ট ক্ষতি খাইখা Panik beri alat